Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u novi video na mom kanalu. Danas nakon dugo vremena radimo ponovno Q&A, tako da, ajde krenemo. U YouTube community sam stavio post da mi pišete pitanja dolje u komentare i skupilo se preko dobrih 200 pitanja. Tako da nije loše. Odabrao sam nekoliko njih tako da možemo bez daljnjeg odugovlačenja krenuti na prvo pitanje. Jel gledaš neki anime? Ako gledaš, koji ti je omiljeni? Anime sam gledao dosta prije, negdje kad sam imao 7 do 10 godina i tad sam najviše gledao Gokua, odnosno Dragon Ball Z. Pogledao sam malo Pokemone, ali to je to uglavnom. Nisam baš nešto pretjerano gledao taj anime, ali uglavnom omiljeni mi je definitivno Dragon Ball Z. Koliko imaš godina? Evo, napunio sam 16. I da li voliš Roblox? Ne. Ne znam, jednostavno nikako me ne vuče ta igrica, nije mi nekako zanimljiva. Ja uopće ne znam ni šta se radi u toj igri, samo znam da likovi izgledaju ko Lego. Kada izlazi tvoja prva pjesma? Ljudi, prva pjesma izlazi sutra 15.1. u 2 sata, tako da pripremite se, ispamajte sve komentare, ima da uđemo u trending, znači baš je dobra pjesma iskreno. I jedva čekam da ju čujete, tako da pripremite se sutra u 2. Šta misliš kad ćeš doći do 50k? Pa iskreno ove godine ako ću biti aktivan, a ako ne onda nikad. Ne šalim se, možda onda sljedeće godine, nemam pojma, vidit ćemo. Zašto si izbacio samo 10 epizoda od mojeg omiljenog serijala? Tu valjda misliš na Mindout. I uglavnom nisam htio iskreno da završi na 10. epizodi. Htio sam stvarno snimat to dosta dugo. Ali na kraju sam zaključio da Mindout bude samo 2020. godine. To jest da bude samo 10 epizoda. Zbog toga što stvarno jako dugo treba editirati to. A video ne prođe tako dobro kao neki, na primjer, GTA video. Iako je stvarno dobar serijal to bio. Možeš napraviti jedan live kad igraš s nama subscriberima skupa neku igricu kao Among Us ili Minecraft ili nešto drugo. To sam već radio u jednom liveu, ali kad ću opet liveat najvjerovatnije ćemo opet to napraviti. Hoćeš snimat Rocket League? Snimati neću, ali streamati hoću. Napravimo onaj turnir gdje svi možete doći i možemo onda tako zajedno igrati. Preko čega edituješ, snimaš i praviš thumbnail. Ovako, editiram preko Filmore 9. Učim Premiere Pro da se prebacim tamo, ali stvarno je dosta kompliciran program. Snimam i streamam preko OBS-a, OBS Studio, a thumbnail radim preko Photoshopa. Kako uspijeva živjeti? Hvala na pitanju, teško. Koji ti je najdraži skyscraper, odnosno neboder u svijetu? Pa Burj Khalifa, burez, nema se tu šta govoriti. Jel imaš dečka? Molim? Online škola ili normalna škola? Naravno da normalna škola, a ova online to me već ubilo je. Najdraži predmet u školi i kak si? Evo, ja sam super, kako si ti? Ja idem za web dizajnera i najdraži mi je predmet gdje programiramo, a zove se web projekti. Što bi rađe imao, luksuznu jahtu ili svoj privatni avion? Luksuznu jahtu, da. Kad si počeo igrati GTA, pozdrav iz BH. Ovo se rimovalo, dobar si. Veliki pozdrav za Bosnu, pozdrav i za tebe. GTA sam počeo igrati 2017. možda čak i prije, a na Steamu ga imam od 2018. godine. I dalje nemam pare u GTA, pa ne možeš mi to raditi. Piješ li? Jok, jesi lud? To da. Gdje živiš? Živim u Hrvatskoj. Audi ili BMW? I veliki pozdrav. Pozdrav za tebe, naravno svaki put Audi. Kad će kraj videa? Dobro da si me sjetio, vidiš, ja bi sad sve to pročitao. Ne, ali evo ljudi, to je to. Hvala puno što ste pogledali video, odgovorio sam na 20 pitanja. Tako da evo, to je to. Nadam se da vam se video svidio. Ako je, ostavite like, šerajte ga, subscribeajte se. I to je to, vidimo se u sljedećem videu. Pozdrav!